ایرو امی بحثا دنگ بیش شاکرو بکن کو بخواه وک شاه دنگ بیشان تزانینه هر وها لقب کی وجه هي برنامج کی وجه جاته گوتن کو کوی رباط ایرو هم حیاتا دنگ بیش شاکرو هم جیاناوی هم برهمن وی هم جی سترانن وی امی جنز و امی دیسا کسی کو زانبن امی جنز و دوباره بکن کسی کو نزانبن جاره کمی جی امی هن فوتوغراف شاکرو ما حاضر و آماده کرد سر اکران تلویزیون آنچه جاره که من ورم بلاف کرنه کسی کو درباره مجاره مدا لزده که تشتکه بکو لزده که طوله کی دین سر طوله کی لسر یا فیسبوک توییتر و اینستاگرام ختم یا واتساپی متکارن مساج خواه فکر و رمان خواه و داخواز خواه تشتکو درباره مجاره مدا متکارن جمعه بشینن بنا برنامه ده جبه کمان از بره خوبدم مساج نوه فکر و رمان نوه ایرو ده میوان من هنه درباره جیانا شاکرو دا برنامه تایبت یا لسر شاکرو دا ده میوانن هجایی رو استودیا منن میوانه که من کو از باورم جواکا دنگ بیجا ویجه نیز و نازدکه دنگ بیش کسی رو میوانه منه خلقی خیره چوانه ارزر تب خیراتی سر چاوارا هاتی سر چاوا خیره خودی باش راحتی انشالله حمد خدای را تصاوی خدای ایمانت کامل بکه خوش باشین انشالله الحمدلله مالاتا و طبی دنگ بیش کسی ت بخواه حوالتیه که ویجی تکر لعنقره که هات الویدره ام بیجن کوچبر بو ام بیجن سرگم بو ام بیجن چله حیاتا جدی و باوی خوش آخا خو مرف دور به عین وکا سرگنی اج مروارا جا دوی دمیدا اون جمع هفدو بون تبو چاو سری خوشی تویدید سرپیاتیت حقیقت مهم و گرینگش بو مجی گرینگش بو تماشاوانا جی گرینگن اما صحبت خود دوام بکن انشالله لگل تجی انشالله میوانه کی مدیجی هيا خباتک مزن خباتک هجا خباتک سرکفتی خباتک کجاره کمین صاب برفراهی لسر دنگ بیجه کی تکرنه سر شاکرو تکرنه کرتوکاوجی دست مدایه شاکرو کوی رباط کو ayhan yıldız و حنفی تاشکن به هفدورا و خبات کرن نویسکار و پرتوکیجی ayhan yıldız جی ایرو استودیوی میوانمنه که ayhan جی بخیراتی سر چاوا راحتی tabi که ayhan دما کو مرو بحثا دنگ بیجه کی بکه و او دنگ بیج جوالات خو جباجار خو دور بو به و چوبه درکادنه و شوپا ویجی کو تن لگل سترانا به حقیقتا خباتك مظن لازم شيرا كو مروي بشوبينا او مروي باش نيزن اصبك دناف في حفتي دكو ما جو مسري خوشا ما جو في برنامج ملي دار بخ ما بحثا شاكرو بكن من حوالي خو غاريا من دردور غاريا من دنگ بيجا غاريا مگو کا بحثا شاكرو بكن كم در حق شاكرو دا چزان هناك جو موشيه هناك جو ارزروميه هناك جو حيرانا نجوان دره ناف هر دو كدا دري كي داتي تشتيكو من ديت کیماسیک هی دناف جواکه دا در حق جیانا ویداجی کیماسیک هی جا دفج ایدی هرگولین دنه بردن جا في خبات يا راس بجم خباتك بيروزه از و بيروز دكم همته همجي كيكي حنفي كيكي حنفي جي يرو الجمع بونا اللي جمال باتا وياك رحمت كر مخابن يرو نلقى المية بكين حال ما تماشا جدك سلافي خو اجي راجي بكم كيكي ها اف دنگ بش شاكرو معلومه امجاد بجن کو شاه دنگ بجانه دما کوته پیشیا کو ویل کولینه بکی چه واشترا بو مجارتا گوز سرو خباته کی بکم بله باور بکه وقتی مل دیجل üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği dokun. بله Mamosteyim Türk Halk Edebiyatı ve ilham edarmi ko ecil ser دنگبیجن me ser edebiyata dengbeji بخبتم و بهتر باوی دنگبیج شاکر حزکر جزارکتیا مواتم صوتاوی دگوی مدابو مال داجی هبو نصد بله مال داجی بلاف دبو بله دی بو نصیب کو اجر سری بخبتم tabii ve خبات تماشاوان هجا yani Kürdiye ama hoşgahiya ve eve yani şakro jiyana hoşko ve Kürdi ve Kürdeki jiya berhemin viji eseri viji tevek vek bejin kom dibinici bu Kürdine ama bahsa hurguliyen ve eke bakın lema mago jara kemin hanek fotoğrafin ve hanek suretin ve hane jara kemin ama bela bakın am zav eknekin tamaşavan jin neden sekin adını ما وكل كولاجك جي ستراني ويجي ما هل بجارته هن فوترافي ويجي جاره كمين تن سر اكراني برا دنگ به شاكرو ولا سر اكراني بله
تبالا خذ حل حليل اي بالا قيسين شابل يعني مارتين يا ترنغا دست سيد خمال الرومي بارد خذ رجا قول لي خو خوش داوي كور كليه سبنجي بابك يا تقول قهوتي بالخير سبنجي ظلام كنا تراب بيت سبنجي مال خراب وظلام كل هذا كذا راب مرق وهذا برينا أمرو سبنجي قزبك يا قدام مشان وابيت جواجی بخوینم ایجا دنگبش کسی معلومه تحوال بندیه ویجی کریه ابله تشاگرت رسوی ابله یان تشاگرت شاکروی اون حوال بنده هفدو حوالی هفدو نکا رسول شاکر از آیریم چه ناکم هر جو اینو ترازی که دانه مزن بونا وانا دنگبش بونا وانا فقط لاوی شاکر متین به تلویزیون دو تکرن تلویزیونی ترزده کردی هونی ببینن او تفوی آب خوبا مجول بونه جه سوال کرنه گوتنه باوی تا کلام بخوش کی هم دبو گوتی لاوی گوتیه متین گوتیه باوی من کلام بخو اقلبی ویج رحمتی رسول هم دبو رسول استابو اما دنگی خرابو آخر دا اجا خدا رحمه خلی کر شاکر حتی نمج دنگی خراب نبو هوالی مبو ام 2 سال اول دیک منه لانقره البرابر عوض ديك ماري الكلمة حلسية ام جيناري هفده بون شاكر پر معقول بو بمرة حطاني هوالتي كر يعني از في آخر بي حسيام هاتفرا مهوده ديت اوي مملكت پر تلبام كريبو قلت ياد ببينم مملكت ادنا ديتم ازو هاتم از 38 سالة دبايندر له باقانلغي دا مقرب كري افرا 38 سالة بله اواج عمركيه اگه دنگ بيجي هوالي من مینان می ابقا سابقه بتیانا قاپی حکومتی دا نکارو ناو جنا خود دوری درست گازی جنا خواب کرانا برمانجی يعني نو ساله 38 ساله طبي تجي جوي في اوكي برندا جوي چاند جوي كيفن شوبيه اف وك عشقك از بارم دنگ بيجي البته جمع باسا اوكي كر ام صحبت خود دوام ممكن دنگ بيش كسي يا راس از خوازم هنك ستراني ويجي از وك بيجن كلامي وياز نبيجم ستران كلامي ويجي اشتبيزم
قصه خوانیه اف چیه اما کتکاری قصة من شاكر متابع هفدو قوتيه من آنية برا اف قصه ت روجه کی ت نیت کر ت لو کی جی بلاف کر الانترنت دا جت بلاف کر وینا من ویدیو ت دیت ت در قید کریه هندك داني هندک دانه راسته اما صحبت خداوند بکن کی ayhan ve çaxı em hinek bahsa jiyana wî jî bikin hayata wî bikin ya rast te berfrahî de Portugal xwe Portugal de işte bas kiriye em vê yekê jî rast bikin şakiro ji ku derê ku der hatiye dinyayê kîja sal hatiye dinyayê hinek çavkanî 36 dibêjin te bixwe te kekê Henîfî jî we 35 nivîsandiye em ji hayata wî ji zarokbûna wî dest pê bikin بله باور که د سری دا کو ازنا و هبه از خازم از بناوی خودی دست به برنامه بکم شکرش خودی را کویرو اب برنامه کن نصیبی ما بری کو ام جوی دنیای ارتحال بکن و الصلاة و صلوات هاجی هم سر پیغمبر مدشیدین کو اوجی ریا هدایت نشانی مدایه و رحمه خودی جی دنگوی شاکر و دنگوی دین مرحوم توان به کوانی بصوتا خواه كدو أمكك مزنداية هيلي دا ومالوان كسا آواب وان رايا داران جي آواب كو إيرو أبدا فدانة ما تريتا كردي آواب كريه بله وأمتين إشخوراتي داد بيبن بله ومالا جي آواب بله مالا تجي آواب جاج دنگوی شاکروش کدری حتیه دنیای که ayhan yani بله. hayata bir dest pê bikin بله كيكي حسين ويغا من بري برنامج به اپی دنگویج کسیرا هنک صحبت کر دواری آگاهین سر جیانوی ده ام گلک محروم من جهلا آگاهین زانستی ده یعنی اگر مبری کاربو یابگیشتا که دنگویج کسی که حوالی ویه پیرا بیره ورین وی هنه به هفرا سترانه به هفرا جیرانتی کرنه هلبت تشتن بيتر خوشتر بدسمه بكتانا لبلي تاني دسمه دا خباتن بريز احمد آراس هبو وهنگی نوتو ششان ده وقتی در دوره وفات اوی ده دروجنامه که کردان ده ناوی روناهی بو هنک آگاهی وی سری دابون اچقاس وشانین ما کوبارین ما کو هبون از دیگریم مخابن یعنی آگاهی که خوش کو دسمه کتا تنه بو در فتامنی کو گیش تمام مالبات اوجی تنه بو ام آگاهین گلک هندک مقیمه خواهانی لسر شاکر از خادم وک گوتنا اول وی ویجم که حسین هنک حوالی دینجی لسر شاکر دخبتن تام 17 سال شاکر یک رو دستی من دایه من 17 باندی وی دشی فکر کرنه هما ببیجه همو حولدانا من کدا من لسر ناسکرنا برهمین وی بو هنر وی بو بله از لسر وی کوربم اول من به خبرتا خو من دید کو نحد منه کو از بتنی کار بن باری رحمتی در کبم یا rast که han leveda deşifrasyonun yani deşifrasyon usaz bejim بخصوصي لسر مثلا gotunên wî hene em bêjin kilamê wî hene lê dildu okey çû mesela hem tê hem jî kekê Henîfî jî û dildu hakikaten ê şakirona vana şakiro nivisandiye wî gotiye ji ber ku 850 heb kilamen ez bawerim wisa hejmareka mezin heye nîzîkê 160 nexelet çikî wisa ew kî wî hene deşifrasyonên wî kilama hene divirda dema ku mesela salê kevir birî jî li serê xebata kiriye we spasiya xwe jî lê kiriye ji dayîk dibe ji Erzurumê dayîk dibe dîsa ez werim ser gotinê da ku qena em vir serrast bikin ji ku derê tiştê ku mesela te lê kolîn kir ji ku derê dünyayê باور بك لبر ده حضورا دنبيج كسيدا من حد نينك از سري تشتكي بيجم يعني حقك او ببيجي لجهلا ادبي برانشا من ادبيات واز حفده حيده صاله لسر ادبيات تركي خبتي ما مستتيا ذكر الملي يتمي لجهلا ادبي وجهلا ديروكي جهلا انتولوجيك ام دكارن لسری بپیون بلک یعنی اوجی باواکی بسینور لی اگر جهلا ناسکرنا شخص رحمتی شاکر بخبه ون پرسی خو آراسته که کسی فکر می‌چید. از وی شخص بسابجم ده سال 1935 هنگ چافکانی 36 کو بخوا
لکراب شاکر گوتیه از باورم کراب شاکر من دوی نبیست یalnız زنک شافکانیه داشت مدید کو دبیجه کو زیدکا الش گیری هاتیه دنیای جور اجدایک بویه کو جیانوی از بینیم کو دناو کوچبریه دا در باسته به دنگ بش کسی نوسا yani جیانوی چه وا مثلا تزانی جیانا شاکر جیانا شاکر از هاتم وی انکاری ملورا ناسکر yani مبری ناس تکر زانی بو من شخصی جانلی هفته نیت بو بله لان قری هات بو جینار من روزه کی سوال کی خنامی الورا بون لان قری السلام خجوان راج دشینم خنامی بون روزه کی گوتنا کی مقاون اشترا گو ایان اس بیش نفسانه روزه کی دعوت کی وانا هاتیه دعوت مالا شاکر لان قری بله برا دیک منه ما قاشی مه بله ترته مزاك الله خدي برحمة خالي كفوزي شو برحمة خدي ها ايش هاتمه لبير دريد خبتم شمر هذا قلت ما جو كاسي ابي ما قلت شيء جو بابي ما قلت يا عجله الناس كنا وراه ما جو فوزي ده دايم هذا الناس كان هذا اقربايا يعني شاكر خريج منه اقربايا منه قصر رحمتي الرسول اقربايا منه ونزيك منه اوجع عينه شتم ما جو هنا كما بيزيغان هفته قلنا ليه مقول تأخير وقول دعوته قول بابي مقول يا عجلة برنامج ساكنة وراه ملي خست أصلا مش مشوم جن قيز بوك لبير داري دعوات التجانة مالا نسوي فليتا جن شعب كذا هاقول كاسيهات ما شاكر أوجه عندنا الكلام هذا وجن تبي دحم سحب كذا لبيسير أويا إيش كتمه هندر لقاشي مروشتي خدت حق تزبيعي أو هذا استادايا قداستی وهای میدی چقدر چند مکت شمرا گفتم گو تلکوی و انا کارم کلام بیشه در حساس بو بله بله يعني او دنگ بیش کتی کتا پیسیرا رحمتی شاکر حد وانا نبو حد دنگ بیش نبو بله یالنس او رحمتی آبی بر رسول هو خوش زانن هر ایاره کی دابو رحمتی آبی بر رسول حتی استای ویه استای رحمتی شاکره بله يعني رحمتي شاكر لا يبخخ واتي كمان انترنت مزاكن ترتي لا يبي متين هذا قلت يا بابا من احمد اراجي سؤال كر جو بابا تا كلام يخش كيم دبو جو على اخلي بابا من كلام يخش رحمتي الرسول هم دبو اجا رحمتي شاكر ناك بجيباتو كسيكي بله بله دنگي خراب نبو دنگي رحمتي ابي الرسول خرابو بله لبني خاتي مال حاجه شو دعوتك ايلاش داني حنا تبي كرنا نابا قهوي داني دنگي خراب حف دنگ بيش كاتنا بيسيري اي بري حف دنگ بيش جدا او شاخ دنگي يسر حمد خبو بشاغي نا بانا كي رحمتي ابي من رسول من هانيه في دري خزل خير خدره وانا جاني ديناميش بكره قال عجبا وای دستی خود تمام دنگ بیش بشه وای کت من رسودی نمیشه نه والله کت پیشیده تا اینا دانم ما کاربو بانده که ودر حاضر کنن لتشنا به نه به ام روز قدنه می چپ کن ده به برابر رسودا چیکن belki de برنامه رسول سر رسول دم چکن و چه هم حساب کن کی دنگ بش کسی نبیشم کی دنگ بش که سازاب دش دنگ بش کسی خوش ده دنگ تشنا به دنگ بش کسی و چه کام سترانه کی کلامه کی جتج لگو داری بکن تیا وی بجی تیا اپی رسول بجی اپی خو رسول بجی اما حرج مرة ياكن يذكن قالك شواني عزيز از رحمتي اپی خو رسول رحمتي شاكر قش هفت ناقتنا تبنا گوتو بش خو یک اپی منه یک اقربای منه پزما منه خود رحمه خلوان تمام که آمین ان شاء الله سلام يا خوش تمام الدنيا يا راد شينم لك تراك ميكروفون اخوجي ها دلال اخ دلال 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 لازم خربا برخي قالوا شربوا بك من هي التبابه ائتي مكي برايم من هيك برسين لكم كلها دلال لازم خربا نبي يا شوفر أزنا عشايبا شاف درم شافي مملي دلالي مالي صاري لو من رامي صالي حدو من مقاجي حمو خزي بوكي خلقي بكرم ويل 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 دلال
از به قربان کرم که وره مال باوی من پبکا خودی وارایمه از این رابم دست دلالی مال برم گاوی که مش بکم بگرم با جره ویرالا مردینه حچو کسی راسته بن دلالی مال وره ببیج الله و قنین از این فرکی لی بکم 7 سال حتی 101 سال عمری بلکه روکی نبینه ری نبینه دلالوی دلال آی 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 او کسی ببیج الله و کسی پیش که شاوی داینم طور مازکی عالیه جانیازکی محینه دلال 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 آخ دلال 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 از بقربة عدل ينقون دلال هي مال مين نفس جاني دليل خيره دلالي مالي صار استقلابي نيره تولك دلو ماني نيره قاسا بنياي لي برجيره دشو تالاني پسی نيره از بالا خوني بي خود امراتي لو من دملي دليل داد كلنا كاد كو ناله هنا كاد كو جبز ميره دلال دلال مدي بشبقة سبيب وبوكا جدارة دستي خد شادران بخد قولي لي عديل الرابع سبات دم خير دلال يا مالي ساكن دريكون الرجي عرب سربشت اللوماني نيرة اسبابوكا خد الراد وما فيها من ايه دستك خاويت بيشا كراسي ملسي دستك خاويت دسكن اللوماني نيرة من هيك واسي كريت دلال زخور با كرمك ورق جيرة خمران نقول لي عديل تخيره من يدقون دلالة دخول وجاورته كمان لا وتاخم لقاسين قبره ما بابوك أخذه إبارة حطاني سبي حطان الشبل تب بهيرة قنات واحد اللي تخيره من يدقون دلالة دخول وازي تبدل ياخذ النادم ما أبوزان ما يجزل فقيره قنات واحد اللي تخيره من يدقون دلالة دخول وازي تبدل ياخذ النادم حد كري بس مال بابه ما بابوك شاوز وزان هذا سيره قنات واحد اللي تخيره من يدقون دلالة دخول مازية تبدل خدا نادب مالا إبراهيم پاشای ملی خدا نه حبسن یا زیر هستنی سال که 12 می خود شای قهوه خود دستیر دهره قدی سال نگو عدل تخیره مسیر دکر بوزی بی سلام قلوز نل برجره مکان زانو دلال کدی حیرا خونش خاره دلال دلال آخ دلال 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 يا آخره ساعتها تخش به دنگبش کسی مالات تا و بدوینا بردا دنگبش حکمت خلاتی جی خلاته اویجی مساج شاندیه اویجی سلاوی خو حرمت خو نشه او پیشکش کریه کو اویجی دنگی خوی شاندیه جمرا مالاوی آوابه کسی کو مساجی خوشاند از مساجی وجد نوینا بردا زی بخوینم که هم معلومه اوه پرتوکا کود کتیه دستمه وقت بیجن دشیفره که حقیقتا خوشه لگل ستران کلامن شاکرو بکا هرگلین وی چنه ما داناسینا که وی پرتوکه کر ده پرتوکا شاکرو که وی رباط که جی وشان نوبهار درکت بطایبتی مجی خباتک لسر وی کر داناسینا وی نهاته سر اکرانه دورا مروی داره بحثا شاکرو دیسه دوام بکر شاکرو کوی رباط بسیدان دنگ بیشن بنابو دنگ جسر حدی درکتنه دنگ وان جو اودان حتانی اودان جمالان حتانی مالان جگندان حتانی گندان جباجاران حتانی باجاران به تمام ولات بلابو کرد kültür و طوره عادت و جنواریا کردایتی بوی آوایی دانشیاندن جوان هری بنابو دنگ بگمان کوی رباط شاخی دنگ بیجان شاکرویه جبو مرف گهتاری استرانه که بکه رک آلت و حاجت موزیک پیوستن دنگ بیج به دنگ خواه تماسی نادن نشاندان شخواه شاکر دنگ بیج به ساعتان به روشان کو دنگ وی زیز و زنگل زب و زلال تیر و راست با آواز کوی نیر بشرینا یا شلول و بلبل کو دستره مرف جه تیر نابه و ناکرخه مرف خواهده داده بینه جانان یکمین اوینداریا مرف دینه بیرا مرف جانان به سربلندی جیانا لهنگ و قهرمانین کرد بد بیشه
Canan dibe dengê keçikeke Kurd atil şikestî û evîndar. Canan jî dibe dengê dayîkeke direzî. Akademisyen Ayhan Yıldız û mamoste Hanîfî Taşkın li ser jiyana Şakiro xebateke girîng kirin. Her du nivîskaran hemû kilam û stranên Şakiro yek bi yek vegolan, ev berhama bê hempa nivîsîn. Kitêba her du ketkaran Şakiro Gewê Ribat ji weşanên nûbîharî derket. Di vê kitêbê da ne tenê kilamên Şakiro, gelek kilamên ku Şakiro gotinê jî hatine deşifrekirin. Pirtûk Şakiro Gewê Ribat. Nivîskar Hanîfî Taşkın, Ayhan Yıldız. Weşanxane Nûbîhar. Jiyana dengbêj Şakiro li ser ekrana TRT Kurdiyê carayeke min tê axaftinê temaşevanên hêjan fotoğrafên Şakiro jî me carayeke min li ser televizyona jî belav kir. Em behsa dengbêj Şakiro dikin ku pirtûkeka wî jî derket. Keke Ayhan Yıldız, Hanîfî Taşkın bi hevdûra da xistin. Nivîskarên vê pirtûkê jî niha li stûdyam hazir e. Keke hence dixwazim vê yekê be malûm e dengbêjiyê dema ku meriv kilamên dengbêjiyê dinêre demek meriv ji baş ve zane. Yani wê demê evîn çawabû, wê demê şer û pevçûnê di nava eşîretan da, mîrektiyan da, di nava gel da çawabû meriv baş zane. Ya rast meriv bêje ku kilam tenê tena serê xwe wek kilam divê meriv nehesbîne. O meriv wî çavê jî lê nene ji ber ku di demekî jî ronî dike. Îca kilamên Şakiro dema ku meriv berhev dinêre bi giştî bi piranî. Mijarên wî çi ne? Dengbêj Şakiro li ser çi sekiniye? Ser kîja mijaran sekiniye? Belê. Arast wek destpêk meriv çend hevok bibêje dengbêjî ji bo zarokên dergûşê loriyê. Yani ji wir dest pê dike. Dayîka me ewil ku dengbêjiyê di hişê me da hîn dike ji wir dest pê dike. Gavam dibin ji wan çi keç be çi law be û em evîndar dibin bi vê nevê. Wê hingê dîsa mekteba û mamosteyên dengbêjiyê merov hînî hestên îtîdalkirî ê wesat dike ku di warî evîna xwe de jî meriv hedê xwe bizanibe û evîneka pak û paqij bijî. Dengbêjî wê dersê dide tişek min cêfhem kir. Dengbêjî çi gunda da be, çi nav eşîran da be, yani çi şerê nav xweyî be, gava bûyereka ne baş diqewime dengbêj wê bûyerê dike kilam û dîsa jî ders di wê kilama xwe da dide divê nevî nevî û xwîna hevbirêjin, nevî nevî û zêde ji hedê xwe derkevin. Dengbêjî ji reynî ku şerê nav xweyî gava yek dimire, mêrxasek dimire, ew dayîkên ku di çanda Kurdan de milletê din de jî heye yani lê di nav kurmacan de ew dayîka ku zêmarbêj li herêma Babatmanê em dibêjin gerandin. Ew pîreka ku li ser wî mirî wî mêrxasî digerîne zêmara xwe dibêje di wê zêmara xwe da jî çawa ku hinek hestên edebî û hunera xwe hostetiya vegotinê derdibire îfade dike pêre jî ew ku lê gudarî dikin ew nifşên ku lê gudarî dikin li berê ha dibêje ji xwe re vê dersê jê digir keke Hüseyin dibê wallahî divê ku ez jî ji hedê xwe dernekevim ez tiştê baş bikim hayam ji me heve ez bidû nefsa xwe nekevim zilmê li derû cîranê xwe li aqrebayê xwe nekim yani vê dersê jî dide perwerdehiyeka vî awayî jî dide civatê gişt û ez dirêj nekim ji xwe di maqala pêşî da jî serokê beşa Kurdî Xeyrullah Acar ji min ra got maqaleyekî ji bo pirtûkê lê zêde bike hevû çend meha serê xwe bitîm hêlên dengbêjiyê ku yani mesela mala wan hezar carî ava bi ku pênc zanîngehên ku beşa Kurdî vekirine hene û master dikin elhamdülillah doktora dikin yani xebatên masterê ê doktorayê ku li ser dengbêjiyê bên kirin gelek qat têda hene gelek qat mesela yani ez nakevim wan dera bira ew ji însanên ku lêkoler ra bimîne lê dengbêjî ev înca em warin ser Şakir rahmetê Şakir helbet ne bi tena serê xwe çawa ku vêga apê dengbêj kesê jî behs kir ne mîna baxçeyekî ku em behsî bin dengbêjî ne kulîlkeka bi tenê ne guleka bi tenê ne şitilekê rihanê û beybûnê di nav baxçeyên reng û reng wê serdema xwe ku dengbêj li her herêmekê li ber mîran hebûn cî û qedrê wan hebû em pê hesiyan ku yanî her mîrek
دنیا کو دنگبیجی وی بویا بله چوا کو ملوی هبونا متصوفی وی شیخی و طریقتی هبونا مدرسه و نمنا دوی کو دنگبیجی کی وجه بویا دیوانا اینجا چاخی شیخ جی ملجی فقیه هر کسی دهات دنگبیجی میر گدارید کرد اینجا شاکر دوی سردم خود د ناو اتمسفرک کیش و هوای که وسادا گهیشتیه شرطی وی خوش بونه او صوتایی کو تی او پاشخانه اوی دا شاك وقوباي دليل يوجد برمية رسوه هي رحمتي رسوه هي حتى يعني تأثيرها على دار زيني هي بلي چونكي أملي قريان يونس دل كوچر كو اديتوري ميه تدي مگو از حق غير حقي هر حوالي كي گوگيشت ويدو دشفراسيون دا ام ناوي وان بنا بكن نكدا ممتني 17 سال بعد من مثلا داوي يونس يمرا دشانو مجرا دشان بيرجي استنبول يكي سرحدي هبو باريزر عمر پاشناوي ناي برامن وی قاصته کی صحجه داخل گوبنه شاکره گونزام دنگ بیش که شیخ ولیایی گوبنه خوب یا شاکر که نه شاکر ما شو دجبا خداجی که طيبه کی دی ملوی بانی بداری که عاشوا منه و مناویت الحمدلله حقیقت نه شاکره یعنی کدا گله کوالا که دی 15 ساله هاده ایجا دنگ بیش شاکر چوا کو عادلکا کلامی دلکا دستری کلام شر ناخویزی یعنی اینا عشیره اینا قبیلاجی واجی استرایه شو که نواسته دیگه میرخاسته که خوش که ام بیشتر هم بر اوروس حربا دولت عثمانی که لهمر اوروس شرد که تدی میرخاس و خوش میرن کرداجی به دولت عثمانی را لهمر ارتش روس وینگی ده حربی دارن و به صدا شهید به هزار جمعی راسته شهید کردنه لهمر اوروس لهمر بلغار و یونانجی هم بینن که دیسا کلامی دنگبیش شاكرينه هذه هلبت يعني ام نحد منك بقيش تماوي قناعاتكم بقولها والله اف كلام جهيله دنگبي شاكر وهاتي داخستن امين بنزيدكن چونكي از جيشتم دنگبيش ظاهر وصالحي قبيني ده سال 2002 دا اتون دياربكر فيستيفالي الشبكه بارا الاوتيل دريامام من هما يك بيك مجوان برسين ليه مديكو برانيا كلامي رحمتي شاكر بيجي هر چقاس خسريا وي هنري يعني كنت بيجي في اسمن كي قالوا قدي فلان خسريا كاوي ناف حمود بيجا ناهي يغني كو او صوتاوي كو مينا چماد هركه غراوي او ويشنگشنگاوي خسريا وي وگوتني جي در برينا كلامي جي هي ام بيجي ليه كدا ويا هري مزن اوكو دنگ بي شاكر وان كلامين ويهنگي ام بي وردا مابون و نگیشت و جواکه گیشت همون دوران دنگ بي شاكر او لارده جارده را کرنه و صوت خويا بلند راگهان دیه مروا ساعت خوش طبي هناك سترانان دا وقت بيجي هناك دكلامين ويدا كو عملي قدريت كن بكي تماشاوان جي معناه ونظام اللي يزيد في معناه كي يزي عشكره بكم اسمر هي لي اسمر حيران كلامك قوي هي دنگ بيش كسيت ازبارم تزاني كو جي كچكي كي حزدكه ناوي كچكي اسمره لي مالباتا اسمري ناده شاكر جبركو دي وباوي شاكر جي يعني باوي شاكر وباوي كچكي نغبرا وان نخوشه يعني نيارتي كي دناوان ده هي شاكر كلامك داويجه سر اسمري جبركو جي پر حزدكه از اوكاويجه از هناك بيجم دبيجه ليلي اسمر حيران منو تخير ندي دي كافله گندا جته جخه اخلو جوي دلي خدي ربي بجنا اسمرا شكري بين باشيا قيزان وبوكان فنان رحانه دوار مالا عرب اخادا بقول له صوصنه ببلطانه رادا وديت ولي دخملي جبركو نگشته مرازه خو نگشته قيزا شكري اسمري yazık او وقت بيجي كلامك اوسا دافج السري يعني شاعرتيا شاكرو جي هي نص كي كايان شاعرتيا ويجي درت كبابش ديفان اوكيكو وقت بيجي د برتوكي د جي خو غرتنه ماكو افيني هي مير خاصي هي وكيده مثلا زماري هي اف دنگ بيجي دنا شي هنا افتشان اف خصوصيا شاكرو هي برا عندي او دنگ بيش كسي بيجي دنگ بيش كسي از شتب برسمجا
چند ساله وی وقت بیشن چند سالی؟ از 6 سال عمری منه. 68 سال تعمر کریه. وی 68 سالی خدا. ت هم تخابات کر تدش دنگ بیجی برندا. تزاروتی خدا تگرد و دنگ بیجیه. من اشترا بیشم 10 سالی خدا دست کلام کریه تابی آن گروه شاقی از بر دست رحمتی ها پر رسوم ازم بومه و جینار امی بیه اقربا امی بیه شاکر حبش ما دور بو بله بله او شاخ بله ایجا رحمتی ها پر رسول کبی ادشم ورا الباوی یا شمیشت بو کلام خوشبی هلدانه و از خوشی شاگرتی ویمه من وی شاقی حتی 25 سال عمری من دربازی ولات بوم ارزر می بوم بله از 25 سالشون دا سال 2070 از کتب ایش خدای برحمه خلیو که برای من برا انقره جی که انبلی دا بود خبتی امسایه کتب ایش خدای برحمه خلی باوی تا جماعته که ویکه یتش از 38 سالات قاپی حکومت دا خبتی با این درل باخان غدا میگوره کر بلایی کی یرا مدا بیا مقامشی د ترکان نزان بو کلامش د کارو بو گوتا دنگ بش کس اتخاذن فيهم فمنها مثلا ستراني كنت تدبجي زيدتري عشقينه يكو تهين كريه مثلا يكو مثلا تدي شاكرو يجد قوته زيدتري عشقيت جو يعني ين من خاصيت جو ين عشيرت جو اي شاكرو ين دلات جو اري رحمتي شاكر كلام سر اساس ميرخاصي هندك دغوت نعم تاب اي سر عشقي زاتان رحمتي شاكر هما كلام پر يل در خود در دخستن مر بو خدای بشه شاكر خدای برحمه خدای که شاكر پر معقول بو اسا معقول بو بحوالتي اخرى بجينارتي اخرى بدوستي اخرى يعني سر تنه بو بله اجا رحمتي شاكر بج رحمتي رسول حز ذكر رحمتي ابي الرسول بس هو يذكرن دغريا جرى تقول الراس تقول يا فنان الرسول يدير رانا بالدنيا يا فنان الشيخيه صدر الشمال خدي برحمه خلي بك جنازي رحمتي ابي الرسول ان قريب ليه دفن كريه لسر مرزلي ونفسه قوتيه اگر زمان عبدال زینی که داشتی تبیگشت عبدال تنیدش عبدال جی کلام آبیشه رحمتی شیخیاس گوت یادی خو ملت وکیلیه زانی ماشاءالله اجا خود برحمه خلوان که آمین ان شاء الله خودش ترازی به جکا هم سترانه که هم کلامه که گفتاری بکنه تشکی جا بشی از بیجم اما کی از دری حقی به وکم چوات بشامن دیال أريلي آخر لي حلو ميرو ديار بكر بجودة الأمل ترى خوش ديار بكر سيف دي لغة جمال صعد وتهدير وتدارك خوكر نفي حمد نام اسكري خورا در باز ذكر درود درا سيرو د پیرازات ما مگو فاطمه خانم ملاو تو چاتی تیب شریه مگا توره و لا تلبشيه مگو میره مت پاشای تعادل پاشای روز من ده ملبت ناگره سيف دي لاغا هبو لا في مو بحصال يا بفرد اللي متي هبو كسكرت ورما لا عمرات النبو دست يا خل بشطا من بخست از بضما و سيف دي لاغا يا ولا تكليكي وهي سر الشواغا تشرزي الرزاني كليكي لسر باغا لا يعفي برازي مراخا هون بالخرا والشباب بسد قوشتي مخارية تستي مدى برترا ويه حمد غاي ماي 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 ما خيا أريلي آخر لي حلو ميرو ديار بكر مشدد لي من ترى تربيه سيف دي نغر جمال صعد وتبدير وتدارك اخوان كريه نفي حمد نام اسكري خورا در باز كريه درود درا سيرود فرازات ما مگو فاطمه خانم ملاو تو چادي تيب شريه
مقات وري ويا خيره میریم ده پاشای ده عادلی ده پاشای زمینی ده ویمل برده ناگره سیفدی ناغه هبو لایا پیمو بو حسالی هم برده لیمتی ده هبو کسا کاش تور مالا حمر ده تنبود ده سیغله بشتا من بخستا از بدام وهای سیفدی ناغه من دوی بغرد شوا سال خیس سیفدی ناغه سر اسکری امیل خود کنی وای 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 آخره ساعتها خوش به مالاتا آوابه دوینا برده هنک مساجین تماشاوان مجیتین که به تایبتی بحثا هنک دنگ بیجه اشت کن مثلا لحیل امیردین هنک دنگ بیجین هجاجی هنه که خصوصی گوتنه که بحثا دنگ بیجین ین هرم جیب کن که مرادی کنه مثلا هی لوی درکه لمیردین لسیبینی از بارم یعنی لمدیادی از بارم از خوازن تشک جیم دنگ بیش کسی معلومه نها ام باسا دنگ بیجیت کنه ام باسا دنگ بیجی شاکرو دکن ام دبیجن شاکرو دنگ بیجه ام دبیجن رسو دنگ بیجه ام دبیجن کسی دنگ بیجه شیخ بیجه ام دبیجن حکمت خلاطی دنگ بیجه عادل دنگ بیجه فلان السلام خوش ردشین میوش شادیه دنگ بیجی دستور که کو مرف دنگ بیش یعنی مرف چی بکه مرف دبا دنگ بیش حتی آستکاوی هی مرحله که اجازت که مثلا تدی مرف د مدرسه اجازت من مدرسه ماله دنگ بیجی ده چه نه دنگ بیجی چونه دنگ بیجی عشق که هندر انسان دا داینه که خدای تعالی ده رب عالم گوه که دا مروا صدا دا مروا و بیلگی دا مروا یعنی تبکی نکی دست دنگ بیجی ناوه از ایشی خود هاتم از مال رشتمه ایواره از کلام دبیشم از ولاد قطیامه دستی به دوستا و محبا اقربا قطیا دعوتا قطیای شایا قطیای از کلام دبیشم میزه که دری مچامیش کر دری فکر برای من تبع رحمتی رسول تبع یکی قرصی دری فکرم قال برای ان خریدیک منی گفتم گو هی گوش بونا کتم سر ریو دربا خاتم انقری گو تجی کولوس کریه میوان کوفیه تو خورا کلام دویش من نتا شلیش دوباره دری فکر رحمتی آبی رسول از بونه گریام او گریا هستی محمیز که حتی شعبه من امر منشتن شعبه که نبیه میوان به دری انقری مالا منی چو پشتی ده من ندید جبو نمر هاتو داری اساس هاتو چوبو مالا سلیمان دمیرل برای مد مالاوی داد خبتی چوبو داری سوالا مد ورا کربو ورا برای من هلده هانو مالا ما یعنی تشتی کو از زانم جوی گوتناته دوی کسی کی کو بدنگ و دوی عشق کبه اوینه کبه دوی اوینه کبه و دوی صوت کاوی هبه سکن کاوی هبه نوسا طبیعی حلبت و دنگجی هبه قبلی او دوی گلجی جی حزب که نوسا حس کنا وقت بیشین گلجی یا راست مرواد به مرحله کی کو شاکرو دادی سه همان و یکیش مرنا بینه که آیان مرو یکید بینه کو د چاندا مکردا دا حتی کو دنگ بیجک بره حتی کو دنگ بیجک نچونا مالکی دعوتکی او دعوت نداته کرنه یعنی مخونگان دوان زان دنگ بیج کسی تخوگان دا و سال وان سال نزانم ده مثلا دنگ بیج محیدین هاتبو جه محیدین موشی هاتبو اوی بخود دگو باوی من حتی کو نچونا دعوتکی دعوت نداته لدار خصوصا بلکو و هنگید بدنگ بیجی دمشی اویک یعنی حتی یه مالی ام بجن یه هلا بوکه دنگ بجن بوکه و دنگ بجن یه زاوجی هبونه وان دا بر هفدو اما صحبت خودوان بکن تا بالسروی مسئله یا راست ما فکرها گلجی مراق کر ما گو که گل ما یه ناو زکاکو کولانان استانبول لدیاربکر لباجار مردینه ما گو که گلو شاکرو دماکو ام بجن شاکرو ویناس تکن ناس ناکن هکه یکو ناس کربن بکا سترانی وی گوداری کنه نکرنه بکا انکتوت وک بج انکت وک مچکر انکت کا ویدیو مچکر براور سرکانه بکا گل دزانه شاکرو نزانه کا گوداری کریه نکریه کم تماشا کن
شاکرو ناز دکم جموشیه یالنز ام کلامی genç em dinlemiş nakine. Şakiro dengbejo. Yanlış ne bolsa muş rav. Kışaza muş da. Kurmaji fam nakim. Ama makırdasi dinakane. Dengbeje. Uşliye dengbeje. Khoşa. Valla Şakiro pek nizanım Şakiro. Şakiro dengbeje. Ha, Türkiciye. Şakiro baş yani. Dengbeje baş yani. Şakiro dengbeji velatê serhadê dengbêjî gelekî mezin e yani gelek ustazê gelek pir kêfam jê tê pek dînemîş dikim yani tavsiye jî dikim yani jû yekê jî mesela şakiro kilamê gelek ji rastin ê mesela ser dilo ê ser kuştinê mesela ê ser malbata kişandiye gelek gi rastin yani ne derewin gi xwe geriya dîtiye wî avayê amade kiriye. Şakiro dengbêje vallahi em kelamê guderî dikin kêfam ji kelamê retiye ji kelamê hat dikim. From bîstî ev Şakiro qasetê wî jî dengbêje serhadiye ولا گودار دکم Şakiro emper godar dikin anazili kuderet kija yani en zanım internet u falan vekim telefon da be internet da be televizyon da be kija kanal dengi per hoş bu insana ki duy zamanı ku ev em karım beji tu deng beje ki vekvi tune buye em bu an dengam bu an khaseta anavi khaseti vi sidid ben nizaçid ben em bibinin az hero el mali vedikim شاکرو خلق میشه باش ناستیم تا شانتی بو من گلجی استراند گوتن خوای سه جنان مزانی سه پیرکی و هنه بله حاجی عبدالمناف بجد چارن دبتن از باش نزانم شاکرو مو بخوا شخصی و ندیه امرو فکی باش بی دنگی وسوا شعری بد زمانه و اوه Şakiro beli ya dengbêje ki gelê giringe hakikaten jî her helbestê wê da her mekamê wê da dîrokekê pir giring tê de heye em hêj niha jî kêf û xweş guhê xwe didin. Şakiro me evlê guhê xwe dida rodûnê de digut başê de kasetê derketin başê me kasetê kirîn. Şakiro dengbêj ki Kurdiya Kurdayan ha xortê me ciwan go behsa repê dikin برای هنگام اساساً شاکرو ربط کرد لیکن نزدیک ربط چیه؟ گو شاکرو دن بیجم خونری جز بعد استعمال نکم. شاکرو من عبیه حس کردی آوا شاکرو زانم یکی دنگ بیجا یکی دنگ بیجا زانم نولویا تو تجولو زانی. یا استرانی خوشن ایگاله دنگ بیجا و گاله کرماجی ناست کن. بله شاکرو دنگ بیج ناست کن ما مسلم کردای. شاکرو ناست کن شاکرو موشی دنگ بیجا کی دجواره. بله آره ولی دنگ شاکرو خواهش بوده دنگ خواهش برگو خواه ولی استرانی سپرد گوتو. özellikle TRT Kürdiye de mi gel koydu iyi. Moşakır ne koydu dang bejik süper. Khoytola afun bafilati khoydu rahme qavle bege. Av juak dang bejik me hama arif zidi bi. Şakiroji ço mesela mele mava Hamad Orif Hasan Ziri o asker Ziri Masuzi wala Ünina o Şakiroji mele sarhat ba o sıra normalde gelek zaf boqja gelek sahiya dangi gelek qoşa. Bale Şakiru دنگ بیشک توزیع اول سرحتی ده مشهوره و بلگا مجی تال میشه این وقت محمد عارف جزیدی خدا به شاکر و با پیر ما و به ما گوی خواهد ده مشهود مدزانی و شاکر و دنگ بیش گلک مازنه مشهود زانی و یک گلک باشه مازنه دنگ بیش دنگ ایش گلک باشه دنگ بیش شاکر و من ایوی ندیم اما پل گوداری کرمه دنگ یکی خوش لسر به yani dengbêj ki navû dengê divan derade. Şakiro dengbêje hinek dibêje Mûşiye hinek dibêjin Erzurumî Şakir deniz ji Mûşiyê xwe serfirazekî yani dengbêja ye pîrê dengbêja em bibêjin kilamê wî jî gelek kilamê yani hem çîrokarî li şewat e yani kilamê Şakiro. Şakiro dengbêjî meşhûr e nav Kurda de. Şakiro dengbêjekî baş e û dengê jî zeb xweş e. Dengi mazhab beğenmiştik ki dengi zafhoş bir. Dengi şakro dengi ki mazne. Em dengi mazne buna. Ama belki 100 sal hatta vega dengi vega goy medaya. Yani me saçek wa med ne ditiye. Dengi şakro me pir sakiriye, me pir jile godari kiriye. Tabi barajitiya babe xumen le godari kiriye. Çava Ahmed Khane be helbestu be Pirtuki xwe zamanı Kurdi dünyayda daye naskirin çava bi dünyayı da zamanı Kurdi bi kitaba bi helbestu bi Pirtuka nivîsayaş xalqira biye ronayı şakiroji bi dengi xo o sajira biye ronayı ji berwî jî şakiroji
ناو خلق کرمانج ده yani بناو و بدنگه شخو هرچی دنگ بجهنه مطلقا ناو شاکرو یا جی تشتکی شاکرو هلانیش سرخواه شاهد دنگ بیجان که وی رباط ایرو مجارمه شاکرویه هم جیاناوی هم جی وقت بیجن بر همینوی و هم جی سترانی و کلامینوی هم الاستودیو خواه لسرکران ترته کردیه هر وها هم حتی که وقتی مهبه و دوی مبزفره هم بحثا شاکرو دکن دوی نابری دا که ایهان از خوازم بحثا هنک بانداجی بکم مثلا 17 باند کو دفردانه بگشتی 18 باند هم کارم بجن د پرتوګه د جیخو ګرتنه کو باندن شاکرو او هر وها وانه کو دوی پرتوګه د ازوام تف د یوټیوب د جنه تف د سر انټرنیټ د جنه نو څه نه هنك جيتن بله مثلا كيجا اوقتنا نه باور که نوی وان تثبیت وان جبر کو یعنی زحل بواجوی دور و دریجه سه کیجا نکارم ببیجم لقال كلامي يقول ده هنا اللي صار يوتيوب نهات نقيد كرين هنا هي نهات نقيد كرين هنا يعني چونكي تدي ما جو لفارقينه ممتي تشكين هبو مش خراج بالي هاني لباطماني لالشكيتي والقرطلان هناك باند فروش هبون كو او باند رحمتي شاگرد تني كاخذ نويسي بون سري پيره جهلا چاداش موزيك و قلان و سيلوانا و هناك باند هاتن چاب كرين و بلاو كرين لی دوان باندین کو جهلا استودیوان واحد بلاو کرنده اف کلامی کو مهنگ جد شفره کرنه تنینه دناف گل دابونه مثلا ام بیجن رحمتی ملا بجت هبو و بهاری رحمت کر او جگره خویانی کی هلا عشره بکرانه و رحمتی شاکر بخود دیتبو هیا وجه هبو و هاوینه مبهر خبردار بری رحمت کناوی و گود هات هلا مجی یعنی إذا قبض هاتا كيدري جماعات ليد جبيار أم بيجن جندك هات مالا غرغير يعني خواني وي جندي وجماعات ليد جبيار ويجي كلام نقول إيه وين مثلا طيبة كي هبو يا شخرا باني خدهاني بيد حسية وطيبة خوش بيد قلت شو عليه قداري ذكر إذا ممت تشكين نقول من شيء جندر دورة فارقين شش حف بان ثاني بون بيك ده شفرة كرين تدي باندي جندا وباواي كي أماتوري كهاتن داغرتن وطيب بو ویگا مینا تبی بگیساری بارد کن خوشه مرد دو پاشو پیشو نی شق و رق مرد گیج دو یعنی من عوری در باسی در تری دکر اج در تری من پیر در باسی بگیساری دکر بگیساری جی جاردم لیگ دارید که متگو هلا خلاتی مهنه تننه اجا جاردم لیگ دارید که بشک دهر حد بولی دنیا خودی خلاتی خود دیتن لپیر من داتا متگو هلا تلی مزاک تیگو آهن ابدر نراسته بیا وای کدا گلک انسان کتیه بله که هن دوینا بردا پشتی و پرتوکی من برای که و پرتوکی نزدیکی وده هفتیه کده دسته من و پرتوکی بو قسمت من همیشه خوانده جا من هنک اوکا جبرکو من بلاف کر دسته دنگ بهش خو گاندرم من از ناوی آن ویدر نبیجم او خود نها از بارن مجی تماشا دکن هنک ستران شاکر و خلط گوتن یعنی مثلا باوی کادنه گوتن جا من fotoğrafı olan kışanda, mecmuar aşan, ca gotin hem spasiya hoştara jikrin, ki hani fira jikrin, gotin idi ame rast bejin, yani hayanaha deve demek ki deve iki dine gertine, ya je avaya kadını him bu ne, xalatid gotin, ya je em bejin avaya kadını gotin, sevte kadını gotin, nahaca avcı xoras kiri, yani ve xabatı aslında ne tane nahal berme vak çafkaniye ke vak hüneriye, em bejin ya je vak Portugekiye. جبرکو اوه بیشتر چنده دوام که چنده دنگ بیشتر دوام که دنگ بیشتر من هاجی اوجی خونو و راست کن اوجی خدمته که یعنی من نزانه خبات خدمته چه کدره یعنی رد چه کدره مگو 17-18 باندی شاکرو هنده دسته مدا یا راست دمکو مر باسه شاکرو جدی که یعنی هم کلامین وی هم حیات اوجی کو دنگ بیش کسی مباسه ویجی کرد مرف چیت کار لزیده که لدنگ بیش شاکرو لسرفي خباطي لسرفي برتوكي كيكا جبوي برساوي سريده بيج مالا وابه حقيقه برسكا بر مزنه يعني وك ايهان وحنيفي دو كسين بلنغاز كو قاربن جبن باني هنر وبرهم وكذا
rahmeti Şakir Rabin ne mümkün. Şu yani el-ser xu bibijin, sen nefsa xu bibijin be edebiye cilen bervi. Mesela gelek havalindin hene bibijin de valla vay avay hemek l-ser rahmeti Şakir derket yedi bese o falan. Ne raste şu bandayuk ve gerser YouTube hene o medur da kayıt nekirine klamiwi gelekin. Tera berhemek adindike. Jgayniwi çok ve avay kelam bandek yani kasetek be apı dengbeş kesera derket. Yani dengbeş Şakir define ka ziran a hünera kurmanciye. Evet. İca havale ko emrin şah kadem misyen bin o çi lekullerin me dervabin ku karimin seri bxabetin ancak hakiyi bidin çend gere kulliyat avi hebe yani. İca devdaji belki melhember marbatawi ne hakiki riveji yani duvari khuda bkhud bejmani bra haqiqul ma halal ken malbatawi jidile kule khoyder keve ko kedawi emekawi şahsiyetawi khoseriyawi derkeve o millet pe bahse o berhamin wi bigijin nefşinno. Bale. Denkbeş Şakir se zavajat ke ko زواج خواه یکمی 16 سالیه 16 سالی که لودره ناوی خانماوی جی از شیراز سیبکانه ناوی خانماوی جی دیلبره نمیشه که کسی فیزی کورویش فیزی جی شد به طبی دنگبیج و هلی دماغو پری به صوت بون یعنی وقتی کو بیشن مثلا نه چوس ترام بیشن بسا ناو دنگ به ستر کنه وینگه دنگبیج شاکر جدناف جواکا کردان وسا هبو لادنی خانم وک بیش خانم کا زوجاندی یکا همشیره گزارو کی وجهانه عشقا شاکر تکوه دلیوی و دفج میری خبر داده اب شاکر را زوجه 32 سالی خواه وهنگه دبه جناوی دویمین زواج کا دیجی دکه اوجی 34 سالی خود 2 سال شون را دکه اوجی لخانمه که کو نها زاروکی وانش لألمانیا اینه لملاز گرته بگمان لموشه ام بجن لوی داره به هفدور از زوجن سه خانمی هنه ام بجن سه زاروکی ویجی هنه کسی از خالت نزانم فیزی هیه امید هیه از اوی دنه نزانم فوزی زانم بو متین زانم امید و متین جن حال آلمانیا اینه تشتی کو مخواگان دوانو تشتی کو ام دزانه پید زانن لإزمير جي دناف وك بيجن خريبية دا خريبستان دا جيانا خوش دستا 1986 ده جيانا خوش دستا وهنجي جي عفو 1996 ده جيانا خوش دستا قلنا غوراويجي لإزميرية كسين كو بخوازن مراق بكن غوراويجي لإزميرية هناك فوتوغرافين غوراويجي هبون از بارم كي إبراهيم ام تكاربو وانجي داخل لإزميرية جا دنگبش کسی از گوتن جا بدم ته هیدی دیم تن داویا برنامه خوشی که که هان وکی دم متکارت شکل زده که کم مبحثا پرتوک جیکر برفراینا اب پرتوک جی دسته مدایه پرتوکا شاکرو که وی رباط جی وشان نوبهار درکت به نویسا ایهان یلدز و حنیفی تاشکن و خباتکا 17 سالی کمگو که کتیه نوا خونو خیال عنجی به که که هنام پرسی مگو گلو بیبیرانی نکه گفت دسته جا رکتیه خونا من یعنی جبه بیبیرانی نگوشتتنه دست خوشیتت کم که که مالتا آوابه ساعتا و خوش بکو خباته که ویرنگی خسته دسته من حال بر مه و زاروک من نوی مه و اینده دنگبه شاکرو بزمان کردی بزمان کرمانجی شیرین او هیم ون مالتا آوابه سرچاویم سرسرم راتی دنگبهش کسی چی سرچاویم سرسرم راتی استرانی که مشته گوداری بکن اشترازی به از پشتا تشکر دبرم رحمتی شاکر رحمتی آب من رسول جیانا خود جی آنین اگه زو نمرانا ایوانا حرک دوستی حبید جبانیانا جن اگر کنم خاطر جمع بیشتر بخوازم انشالله لکن میخوام خون اخوه بگره دلی می پبوگا خودش ترا دلی که کلی باخیلی حبجا ببرینه آی آی آی
آی آی آی آی آی آی آی قارشی که قرش خونا خماله باوی مپبو که خوش شوانشینه از این خوشورده بد نوارز مال باوی خود پبو خود گله کا محمودی جرس مال باوی خوب قتین من الکله کلاو که خونه دلال رونه به ایواره حدانی سبی ملکه درد دلیم کوا خوب ببینه آی 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 یاد ربله از اینج ترا تیری کام کرو گشم از اینج بونا لوکه خونه دلال نخوش به حالم که زبا خود رجب از خوجور دا بردم ناورز مال باوی خب بگو خود گله کا محمود جیب قتینم ورم لکیلک لوکه خونه دلال رونه میواره حتی نسبه درد خوش گلا لوکه خورا تیر ببیجم آی 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 یادی ربن یزیج ترا تیری کالوا بلندا منش بوی لوکه دلال خوش وردا بردا برکا سینه که کتم ریزت گندا منی خال گندی شوری بردا گندی شیری نس کتم نوا چیلان باشان بدوان ماکولان رندا از این سال پارمیشان حرم چرای سال خودتنه بوام این سال پر به حال آهین حاکم ولایت مرا قلد قبول نکه از ببوکا خود شواکر من چرا ببوکه کندای هلا بالا خمنی باره بی ترسی باره گران شیف خین ترد دونزر ترد به حبوابه کسی نکتیه کس نادس ببوکا خود درسم شوه پایزه حتی نسبه از یدی صاحب من بدای آی 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 آخره